Omukurambiro oku kwabakwebembirwe Kishabe Habati wa Amity Realtors Limited hamwe n'abajejwe kuruga TV West. Erizoba twije mu estate eyitwaraganise abantu bona ba participants abari omunkondo program kuboreka emyanya eyitwabaraganise kubahereza nkebirabo. Heza kayonza bakareba mpembe gabyasina na bihogo ngaserranka kendo karira amasiyo gakabanda ngaharacindi byambuga. Abarasinje mpakezi nibija kuhebwa itaka kandi ryinene cyapa. So aba participants bitu ntwenangu muhame ni mwabatakizire kweta bo muzanogu ngwe byapa tubine kandi umwanya guturabahereze mu proti nogu. Amiteba nebonire amiteweza n'inungi etiterire hebirabo. Prevence Akampura wajukira TV West yashaba abantu bona okije bakoreka talent zabo bakayihangurira birabo. Abakuza kutwara products numwija ndumija kuterwa bururu numwija kwa numureba obwa clips on programs zitu za live aha social media handles zitu Facebook, Twitter, YouTube aha TV West numwija kwa numuzereba naho murabe numuterero bururu bwanyu numwija kubaterero bururu abarasinje nubo turahereze ebirabo abakwa nimwe mukuronda nimwe abantu nimwe mukuronda kishemire kandi hona beta biro mukoreka talent zabo nagira ngo impaka izi nibija kuzinga igente nangwe kubaje impanate naningitwara bito birye byempaka kambanze nkirize nanye ngende nko kuba kitebekanise zeno urahanga yikiriza nasinga ekibarampe nicyo ndatwari kandi poruto butwazireo nitweta nabandi nabo bize nabo tubarambuze twenyigiro mu kintu tuhangure poroti deni talent zitu zikurakurane konkanyo ni mpura mpami aha kubani njagaro kaho gundo murundi ndukuba njurire cyapa kandi nashemerwa munonga ni mpura masiko ngine kandi nsima ba Amity hamwe na TV West mwe bari kutomu gishogu hitwe ibintu byo turaturinzire. Amity weza n'inungi impakezi nizore kwa TV West burwa kana shahina n'icyo ikaze kiro hamwe na burusande shahi kumizo mwabazi. Imizigano bwa kariyonza bwa kitani sita gutarizere binge zungu za kamundi karara yitasi yandiye cyunda rutandamya mugonge nkombezi yisi yamuraho. Aba TV West ni Susan Chelsea.